多少路要走，还不知道有没有准备打算成挠头。为什么还在继续？我找不到理由，就算没人暗算，我也想不出计谋。有多少人在擦肩而过，写进了故事。我有多少次的倔强，被家人说我固执。冲动过多少回，有多少人去阻止？回头还是一个人，这多年如度日。就像早已被命运写进上帝的日志，但是上帝根本不会在乎，甚至会忽视我的存在，成为花瓶，也只能当作拍摄。但我向往飞向蓝天，成为自由的白鸽。我还在继续做一个被释放的囚犯，我在到处寻找出口，但过于的期盼让我的生活太混乱，每天都狼狈不堪，但我只能装作若无其事，一切都习惯。我只是一个人，激情流于这一生，没有命运赐给我的灯，赢了从来都不是顺风。我只是一个人，激情流于这一生，没有命运赐给我的灯，赢了从来都不是顺风。Көпті ойлайды әммәлге ашамды телеген, талантыңдың қарығанда мойыма зіркемлеген. Сән іш қилishni o'rganding, ammo munosabating yo'q. Go'yo qumluqda ko'milgan har bir fursatmi yo'q. Ay, da'vat qinim reallik, qarg'ulacha ayibli. Men ochi odam yolg'iz yursa hargiz uni kayflamasa, yugraysa intilib tushamaydi hech kim. Og'rinsam bu taqdiringdan deyolmaysa hech nim. Maktubingni bitirding, osmonga otding do'ppangni. Xizmat tepish qo'ydi bo'lsa tushashtirsa ko'ptangni. Askardim odam bo'ldim deb ko'tama romkangni. Esingda chong tut xizmat deb ichib olma yopqangni. Kimlarningki ko'p yo'li, ya'ni kimning ko'p bo'li, ya'ni kimlar do'ppeti, ya'ni kimlar sukutda, kimlarningki o'p qo'li, ya'ni kimning ko'k ko'zi, ya'ni kimlar pop so'zi, kimlar yana suratda. 我只是一个人，激情流于这一生，没有命运赐给我的灯，赢了从来都不是顺风。我只是一个人，激情流于这一生，没有命运赐给我的灯，赢了从来都不是顺风。